Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng Khasi Students Union Tinyang Unit haringkat kajing trelang baga dorbas nong Tinyang kila maham teng ya gibrir gibdon kti mantang dusman ya ka klau hapo snong baki day banwan pendam no yaladia nakaliang jong kaseng ki issue ringkat kasnong hapo kajing alam usordar snong kila pendam jor ya gibrio ki bala thang dusman ya ka wei ka klau ka badan hapo kasnong ya ka balaja hakakat pratare ukola lingkot arja arhulai hakapor khat wei steng mestep ya gibdon kti mantang dusman ya ka te ka klau hadu manta ompat lap satya Handai nakaliang juga senong haringkat kajing trailang bat kaseng ki kerman makin salap yaki badan keti kumta kila kentu bagi deiban wan pendam no. Thang Dusman jong ne galum jong yang ne. Dengan sekau dunong siput Amar babalai kalau sumar sikta gisnem kan ka lum jong hang ne. Fokus asna mai ngala sumar kan galum pada kini gisna melalai kam judon ku meneng tinja re haun usna empat apoyon ban gajing sak Thang Dusman yang kan galum tene kaliang jong utrahi ngasu dunong sibunda namar ngala thung ngala tep ngala rep ikse giding hang ne re hakane kasnipat kasni khat praterik berstep kumba karwe beji Thang Dusman no ene galum jongi hande ngi ti nang liang jongi trai te nim stanap yigi breu ki basim kabu ki Dusman yagi jungtung ni tep yigi lung ki wa jong iparsionong para thau te nagaliang jonga ngaskaban kersian yagi kena sama ki kena KSU unit nang ne tini ro wa ke to beji ong jongi nagaliang jongi ki trai ro ina trelang marki wat kasnga bandong ba mano balai ya kan kam te kumba ong makihi ngaru ngasum kerjaan bagi subhaban wan sondarno nakaliang jongi kum kasnong bat nakaliang jonga kasnong ya haga baka pai kan ka jingjia ka chia ban kan ka prata ka kasnong jongi ya ka Thang Dusman ya ka lo jong kini ki kun snong jongi kapal wanra ya ka jingjong kerau ipo juga snong bat nakaliang jonga kum usodar ngasngo ba kamansim ka kathang marngade uwe ba ij bahaya ka mariang kabanga jusumar man kapor bat kamtam kini ki try kilawan omanga bangini le kuno baka klau kalau pulu dengan ya wat ya to brio bat ngila yo ru ka cingtip ka malu malakum ba kini ki samla KSU nang ni ka Tinyang unit kila yo ban thuet malu mala bagi don saumut brio de ngimpat la ban proof tikena bagi dei ki brio nangno bat ki dei mano ngi kum kasnong nginum la ban pedang dalai liru bat hagan ka por ngasngor ban penbenai kani haki nongsong snong barok juga ni kasnong Tinyang jongi ba subha ban kentulam mi ki khun ki jongi ba lakum no nginom island bakin ba ki khun jongi kin le pathari ki kam lada de hapo snong lada de bakin le shamar snong ro takkan mau orkid ordang bahkan nomlong ka bapha bangin le e bakum kini ki chat kam namar ka de ka kam ka baka anyro jong ki bor ka sarkar ro nganget be kum ya ka bakum kini ki don lagi jong ki jing pensitom te namar ka tanga kentu yang ibaro mo ki kun snong ki kun thau bat ladap omde tangane po snong Tinyang ladap pinle sakino ki jakaro kan mau ba pinom le e bakum kini ki kam namar ki ki kam ki ba ke imlang salang kanomla ban pedang hagba pin thang pathar yaki lum yaki wa bat pin penjot pathar yaki ding yaki sik klau ting kum sordar ngadon tangane ka banta ba sasi sempat ngakarpat juri kini kinong le kini kam ba menta nakaliang juga sengi sngob kil lap sai malumala re empat la ban dalap tikena re watnom apa hadum dalap tikena balada pidon hakan gunung ka jaka subhaban wan salendarno ban wan panmapno ba nginyo ban yakren ba kanom poi jengai
Kani ka kam tang kini ke bantang mga kwa ban pan bana kani ka por place por. Te nakaliang juga ka KSU Kinyang unit dekat pada Menteri Kam Jungka bagi pempej ka pet kapiang juga Marian te madu menen bangi yusngau ba kapdon ke bulu dengan ka klau ha sunong Tinyang te ngilapha ka tukut ningut ki khot jung ka seng ban aktuat ban jung tep manu to bale kam te du menen bersih hadu men janmen ki persiapan yu jung tep manu bale bale manu bale ne kam dan dari mana menstam ila yo eka jung tep na ki para snong yang ne wani tu ya ki ba kadam jing tharai uton uwe tengap ko man jer kerteng ne nomor ba 40% dai jing ka jing tu jing rang long ta ba 100% ya te 40% te ni ko man jer kerteng te ngaling di ka KSU Kinyang unit Iwan matah ne ta Sukhia Matsim Simur Sibenta